Semwana arkena karun sibilizina babang barunar kena kamunyakallo babang barunar kena gakhakan kha embar banterote pilas fatosa Jehova artole pilir murorise kau minela Hosanna 318 ketamai swakimure Bileke modimo wa rona harta minela Hosanna 251 hao file morena hao finyana le a sefapano sena se nkantlisa ke ntse ke phela ho ba hao finyana le morena
tlabe ke finyele gobane ke tlabe ke sia lefatshe lena la ha re tswela pele Mopresalome 42 ke bua mantswe a reng jwale ka kgama ha e tsetsela metsi a melatswana ho jwale ka moya wa ka o tsetsela wena Modimo moya wa ka o nyoretse Modimo utlwa. Ke tla ya neng ke tlabe ke ithabise pele hao Jehova gobane meokgo ya ka ke sejo sa motshegare le bosiu ha e sale ke gopola lebitso la hao gobane o Modimo wa ka ke Jehova wa rona ya re entseng le rona re le batho re tlamehile re tsebe go mo binela mema Molefe Junior o teng ke re binele 259 259 ntate nne pelo no Hare tadima Mapesalome Psalm 105 re fumana mantswe a reng rorisang Jehova le rapele lebitso la hae tsebisang diketso tsa hae ra ditjhaba mo roriseng ka dipina tsa lona le nahane mehlolo ya hae kaofela ithoriseng ka lebitso la le halalelang pelo tsa batlang Jehova a ke dithabe batlang Jehova le matla a hae le rona o tshwanetse hore a ke re batle Jehova le matla a hae ha o simpolokeng ha o sitwa ke meleko ko batle Jehova.
ausi ke gore o boletse ntata rona. Osinkele re ya URC motseng wa URC Akasia o bana o le lefika la ka Jehova osinkele o lefika la Yeah.
Jehova ke lefika la rona. Batjha ke le apese batswadi ba lona ka matla. Apese kamana wenale emulele sevekam. Apese kamana wenakasevision. Hayo matata ha Modimo a le teng. Hayo matata ha Modimo a le teng. Hobane bontate ba bone sefapanong. Hobane bontate ba sefapanong ba bone morena. Ha ke tsore le mkutlwana.
Atung Akaya Tutuduang. Thuto ya dibetsa ka e tlositswe. Matlho a ka se a buleha jwalo. Ke ka hoo re tlamehile re tiise bomong ba rona ho Modimo wa rona. I stand tall. Amen. Hosanna 3:10 ke sikilo ke Jesu ke ditse ho yena. Dutse ho yena, tu bensa hai ka jenu. Sahai ka jenu ke ya khatsulu. Ardule mfase. Arfumaneng kakaretso ya molao wa rona o tswa bukeng ya Leviticus. Leviticus chapter 19. Kakaretso ya molao re fumana o tswa bukeng ya Leviticus chapter 19. Yona re fumane e baleha ka tsela le mokgwa ko ona. Jehova a bua le Moshe a re, bolella phutheo yohle ya bana ba Israele. O re o bona halalelang o bane ke a halalela. Nna Jehova Modimo wa lona. E mong le e mong a hlonephe ntatae le mmae. Me le boloke disabatha tsaka. Ke nna Jehova Modimo wa lona. Le ske la rapela medimo ya lefela. Me le ske la iketsetsa medimo ya ditshwantsho. Ke nna Jehova Modimo wa lona. Jwale ka re dumela ho ba Jehova ke Modimo wa rona. Empa rona re tswela pele ka ho etsa sebe. A re bine Hosanna 114.
Baratua ba morena wa rena Jesu Kristus. Ho tswa epistoleng ya pele ya maapostola Yohane. Fumana mantswe a buang le rona a re kgalemelang hare. Hare re rena sebe re a ithetsa mennete ha yo rona. Empa hare ipolela dibe tsa rona Modimo wa tshepeya o lokile hore o re tlhatswe dibe mme o re tlhatswe bokgopo bohle. Empa hare bolela hore ha rena sebe re o etsa o leshano. Hare re ha rena sebe re a ithetsa hobane sebe se teng ka hare ho rona. Ha rena lerato re le batho, ha rena kgotso re le batho, ha re rate bana ba bo rona re le batho. Ke ka hoo e mong le e mong wa rona a tshwanelwa ke ho etsa boipolelo ba tumelo ya Bokreste, a bue le Modimo wa hae, a kope tshwarelo ka mantswe a reng Hosanna 331 bodibeng bja mahlomola mo ke neng ke tebile. Ke bonemo e pa ke sante ke khasa se tsalelwa matswalo a santo ke tumelo ya
Kenaya, le fodisa, morena. Bontate dumelang. Bomme dumelang. Hi guys. How's that man? Cool, gang? Good. Today ke bona la motho thoko wena, there's no way. Le ntate matlharo o impotile ntate ditšhabe. So o na le motho ha go mo re o fuwa ke mantshwarelo. Obane nna nkeke ka o fa yona. Ha re dumedisana, dumelang bana ba ntate, o mmotse o fuwa ke mantshwarelo. A ke lebohe, ke bitse moreri wa letsatsi, ka hare ho Pentecoste ena, a re mmephamisa, o re ntate moruti
ke seqhwala sa polelo, ke seqhwala sa lentswe, empa ke na le Modisa.
mme ke tla dula ka mehla ka ntlong ya morena. And I will dwell in the house of the Lord all the days of our lives. Ke rata ho le dumedisa baina le dikgaitsedi Brethren, let me greet you ka lebitso la ntate le la morwa le la moya o halelelang. in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Pentecoste entle. A beautiful Pentecost to you. Lentswe la rona la lekgono Our word this morning, re tla re kreya buka ka Nehemia we will find it in the book of Nehemiah, chapter 9 Kgaolo ya borobong, verse 19 temana ya leshome le metso e robong, up to verse 21. Losaka kinakase pele Jesu morena ose when you find it. Ka Sesotho e ba le ya tjena. Ka baka la mehauhelo ya hao e mengata, ha wa ka wa ba lahlela felleng. Tupallo ya hao ya liru ha ya ka ya May we walk with it. ka Kriste morena wa rona. In Christ our Lord. Amen. Amen. A re rapele. Let us pray. Modimo wena senatla sa lehodimo ke kgale ke go rapela modimo wa ka empa nako ena modimo a ke o beye dithapelo tsa ka hanyane empa thapelo ya ka e kgolo ke gore lentswe la hao le age bana ba hao modimo wa rona thapelo ena ya modimo ke e rapela modimo gore e potlakile modimo wa ka lukisa ka hona ka Kriste morena wa rona. Amen. Amen. Beke e fitileng The past week, moruti wa rona o buile ka mantswe a hore our Reverend spoke these words Jesu ha nyola lehodimo that when Jesus ascended the heaven, o ba tlogeletse a promise eo he left them tshepiso
ya hore go tla tla ya ka le fodisang. that there will come the one that will heal you. Empa tsatsi lena nna le lona But this morning, you and I, ha ke tsamaisa moletsa wa moruta o fediseng ka ona, as I give you the message, ke tsamaya ka mantswe a hore I walk with the words that say, le wena mohau wa moya o halelang o humane ka baka la Modimo. you have also received the Holy Spirit because of God. You have also received the Holy Spirit because of God. Re kopana letsatsi ke la Pentecoste. We meet and it's the day of Pentecost. Ha o bala Old Testament e re botsa hore When you read the Old Testament, it tells us Pentecoste e be e le a celebration e o ba Juda ba ba e lokisa. that Pentecost was a celebration by the Jews. Eo ka lebitso la yona ka Sekgerike ba re is In Greek, it is called a feast of harvest. a feast of harvest. E ka mantswe a mangwe ba ne ba etla ba tlo celebrate letsatsi lena bakeng sa Modimo o a ba file moya o halelelang. In other words, they would come to celebrate the day that God has given them the Holy Spirit. Lentswe le la Pentecoste le tla ho rona ka Old Testament le mention ga tlhano. This word Pentecost was mentioned 5 times in the Old Testament. La mathomo ke Exodus 23, The first one is in Exodus 23. la bobedi ke Exodus 24, The second one is Exodus 24. ya bone ke Leviticus 16, The fourth one is Leviticus 16. ya botlhano ke Numbers 28. The fifth one is Numbers 28. Hobane ba be ba tlhalohanya hore Because they understood that after so Modimo a le etseng sona, after what God has done, they had to come and celebrate Modimo wa bona. bana ba tshwanetse ba tle and celebrate their God. Empa ra utlwisisa hore lentswe la Pentecoste ka Orthodox ya rona But we understand the word Pentecost in our Orthodox. e ra hore celebration ya moya o tla ka moya o halelelang. It means the celebration of the coming of the Holy Spirit. Ka mantswe a mangwe, this Holy Spirit was given by God. In other words, this Holy Spirit in a filwe ke Modimo. Hello, ba Juda ba bone hore ke botlhokwa hore ba tle ba celebrate so Modimo ba fileng sona. Now the Jews saw it fit that they should celebrate what God has given them Hobane Modimo o ba file bona for free. because God had given to them for free. Hobane ba tlosisa hore Modimo sao a ba fileng sona e le moya o halelang ba tshwanetse hore ba celebrate hobane Modimo o ba file ka mohau. They understood that what they have received, which is the Holy Spirit, they had to celebrate because God has given them by grace. Hello, Acts e re ruta hore Now in the book of Yadiketso, Pentecoste e tlhalosa hore Pentecost means a festival that needs to be celebrated. mokete o tshwanetseng ho ketekwa. Libile e be e le a holiday o ba Juda ba ba e tšea hore ke letsatsi le botlhokwa. This day was celebrated as an important day. Ka nako eo libile go na le boruti o a be a fa senanelo a tša borotho a bo kgaoganya. At that time, there was a priest who would give the communion and break the bread Ka baka la Pentecoste ena. because of this Pentecost. In short, Jerusalem e be e tlala distrata bakeng sa Pentecoste. Ka bokgutshwanyane, Jerusalem was filled in the streets because of E le Pentecost. lebaka la go celebrate the goodness of what God has done for them. Because people were bane ba keteka botle bo Modimo a bo etseditseng bona. Jwale Nehemia ha tlhalosa mona re badileng gona. Now here Nehemiah, when he explains, Mokwadi o tlhalosa hore the writer explains that o re fa history ya bana ba Israele ka mo ba tsamaileng ka ona. he's giving us the history of how the children of Israel walked. E le lebaka la thapelo hore Nehemia o ba rapela bana ba Israele hore ba tle ba sokolohe. Nehemiah used to pray for the Israelites that they may be saved Hobane o be a kwisisa hore because he understood that
hore go be go le botlhokwa hore ba tle ba buele go modimo ka ditebogo. That it was important for them to go back to God with thanksgiving. And here ga thoma history ore bana ba Israele ba le Egepeta. And Nehemiah, when he begins, he says the Israelites were in Egypt. E le baka la hore modimo o be a ba tlosa gare go naga ya Egepeta a ba tsamaisa a ba kwetse botlhoko. This is because God had taken them from Egypt and they were leaving because God felt pity on them. Mara ka nako e bana ba Israele ba tsamaye ka tsela e modimo a re ba tsamaye ka yona. But at the time, the Israelites were not walking according to how God wanted them to walk. Empa modimo o ba file mohau wa moya o halelang le tsotlhe ka moka. But God gave them the grace of the Holy Spirit and everything else. Jalo ba tlhalosa hore bana ba Israele ba dirile modingwana wa bona ka matsogo. It is explained that the Israelites had created an idol. Empa modimo ka mohau wa hae a seka kabe a ba tlohela a ska a ba latlha. But God never left them nor forsaken them. Bana ba Israele ba le he ba tsamaya. The Israelites, as they were walking, Nehemia o tlhalosa hore ba tsamaile ba guida ke moya o halelang ba guida ke modimo ka nako tsotlhe. Nehemiah explains that they were guided by the Holy Spirit. They were guided by God at all times. Ha se ke modimo a ba latlha a ba tlohela ba se ke ba ja. God never left them hungry. Empa modimo o ba file dijo ka nako tsotlhe. God fed them at all times. Nna le wena re ka be re dutse mo re dutseng hona. You and I, wherever you are sitting, O ka be o nahana hore moya ona o kgethegile ba fang mang le ona ntle le wena. you may be thinking that the Spirit is special. It is only given to a few. Empa tseba hore moya o hallang ona re o celebrating today. But know that this Holy Spirit that we celebrate today, Modimo o fa le wena ka nako tsotlhe. God also gives it to you at all times. Empa o fa ona ka mohau le lereko leo ana le lona ka baka la hore o ngwana wa gagwe. But He gives it to you with grace because you are His child. Bana ba Israele ba kgethegile ho tloga mathomong. The Israelites were special from the word go. Modimo a ba kgethile ka sebele. God had chosen them. Jalo ka he ngwana o mongwe le o mongwe ka hae ga seleka re bogala. Just like every child when they are naughty and we reprimand Ha them, sa ka be ra be ra bua ra re ngwana ona re mo tlhoile because ha re latele melao ya rena. we've never said that we hate this child because he doesn't follow our law. Because wa utlwisisa hore o motswadi ya ratang ngwana wa gagwe. Because you understand that you are a parent who loves their child. Jalo modimo le yena o bile jwalo le bana ba Israele. Now God was also like that to the children of Israel. Hore le ba le dire sa hore empa le tsebeng hore That even when you do this and that, but know hore nna ke that motswadi wa lona. I am your parent. Jale ka ge ke tlhalositse hore nka se ka be ka le tlohela, nka se ka be ka le latlha. Just as I had explained that I will never leave you nor forsake you. Alo Jesu o ba boditse hore barutwa ba gagwe Jesus told His disciples, mo buka ya Luka verse 24 a re ho bona a re o yetla o a tla le fodisang ka le promise hore hona le o he ke tsuta nna o yena o tla replace a ba le lona. in the book of Luke 24, He said, the one that will heal you, I promise you, He is coming. Bara se segolo ke gore le duleng Jerusalema ka tumelo. But what is important is that you need to stay in Jerusalem with your faith. Because o atlang
o tlo le pholosa, lebile o tlo le tlhokomela. For the one that comes is going to save you and is going to take care of you. Hobane moya o halelang le wena o tlile go wena ka morao. For the Holy Spirit has also come to you by grace. A le utlwisiseng hore motho ha o fa a grace, Now understand, hore when someone gives you mohau, ha hona seo o tlo se patelang. there is nothing that you are going to pay for. Ha o kgathalehe hore o kolota eng ko kae le bo mang. It doesn't matter who you owe and where. It's because o fa ona freely and without any conditions tja o fang tsona. Ke hoba o fa wona sesolo a sa lebella letho ho tswa ho wena. Hobane moya o halelang o botlhokwa maphelong a rona. Because the Holy Spirit is important in our lives. A ke re bina mantswe hore ntate le morwa le moya. We sing the words that say the Father, the Son, and the Holy Spirit. Hobane o dula le rena ka mehla mo re dutseng hona. For he dwells with us at all times where we are. Bana ba Israele modimo a keke a sa ba tlohela. The Israelites, God will never leave them. O ba keepile promise ya go fitlhela mafelong ba yona. He kept his promise up to the end. Le wena ha o tsamaya tsatsing lena, Even as you walk today, tsamaya o tseba hore moya o halelang le wena wa o deserve. go knowing that you also deserve the Holy Spirit. And o tsamaye o tlohele o go lead ka mehla le mehla. And let it lead you all the days of your life. Hoba Nehemia o re a good spirit. For Nehemiah says, Moya o motle. Ha se moya o mobe mara a good spirit. It's not a bad spirit, ke moya o motle. O modimo a re fa ngwana freely so. That God gives to us freely. Halo ke ka tshwanelo tsa re celebrate seo modimo a re fileng sona. Now we are supposed to celebrate what God has given to us. Without looking at what you have done yesterday. O sa shebe seo se entseng maobane. Without looking at what you have said to someone yesterday. O sa shebe seo se buileng ho e mong maobane. Pentecost ena a fetoge bophelo bo botle mo go wena. Let this Pentecost turn into a good life for you. Hobane le wena you deserve it. Because you also deserve it. It's a self-love. Ke ho ithata. Ha ke felletsa taba tsa rona. When I finish off our news, Ra ithuta mo temaneng ya Pentecost hore we learn in this verse about Pentecost that dintlha ke tse selela fela. there are 6 points only. Wan moya o halelang o re dira jwalo ka Kriste. For the Holy Spirit does to us like Christ. Kriste o tsamaile a fodisa batho a ruta batho. Christ went and taught people and healed them. Le wena o na le moya o. You also have that spirit. E seng wa o bolaya mara o fodisa le go ruta batho. Not to kill, but to heal and to teach. Ya bobedi, The second one, moya o halelang o re fa matla ha re sena matla. the Holy Spirit gives us strength when we don't have strength. 2 Timothy chapter 1 verse 17 bolela mantswe hore I've given us the spirit. I didn't give you the spirit of fear, but the spirit of power, love, and self-discipline. Timothea wa bobedi o re ha ke a le fa moya wa ho tshaba fela ke le file moya wa matla Le le lerato, lerato le self-discipline. ho itshoka. Ya nngwe hape ke hore moya o halelang o re bontsha tsela ya nnete. The third one is that the Holy Spirit guides us. Nako tse dingwe o tla re o dutse mo o dutseng teng. Sometimes when you are sitting wherever you are seated, A call comes ya hore e tla koko kae mafaseng. ho kena fono that says come somewhere, But wa ba le ntho nngwe o jwetsa hore o se kebe wa ya. but something tells you that no, don't go there. Mara ha o botse hore why o ska ya, mara o se kebe wa ya. But it doesn't tell you that why you shouldn't go there, but it just says don't go there. Ka osane ha o tlwa ditaba ba re poleke ba o bitse mo yona, it was something bad happened. The next day you hear that where you were called, something bad happened. Ha o na le moya o halelela, When you have the Holy Spirit, it will always guide you every time. e tla dula e o bontsha tsela.
And moya o halelang libile o re bontsha dibi tsa rona libile o re laetsa hore dibi tsa rona di na le tshwarelo. The Holy Spirit also tells us of our sins, and it tells us that we can be forgiven. for our sins. Johanne e ba e badileng ba re Johanne o re ha e ka be hore ha ona sebe wa e phora mme thereso e tla be e seo mo go wena. When they read the word, they say, John says, if you say you have no sin, you are lying to yourself. There is no truth to you. Empa ha o ipolla dibi tsa hao modimo o na le tshwarelo lebile o na le toka o tla o tshwarela. But when you confess your sins, God will forgive you Go na le moya o halalelang. when you have the Holy Spirit. You'll understand hore dibi tsa hao di tshwaretswe. O tla utlwisisa that your sins have been forgiven. And ha ona le moya o halalelang And when you have the Holy Spirit, re ruta batho lentswe la modimo le lokileng. we teach the people the word of God that is true. Jesu o le ha fetsa tlhonofatsa barutwa ba hae a re go ye bona. After Jesus blessed his disciples, he A re said to them, tsamayang lo ruta ba dithaba he said, go and teach the world gore Jesu ke morena. that Jesus is Lord. Ya mafello ke gore The last one says, ha ona le moya o halalelang when you have the Holy Spirit, o gaufi le ba ba dumelang go modimo. you are close with those who believe in God. A kry ba bua mantswe a gore a birds of same feathers flock together. Babua, the words that say, ba tsamayang mmoho ba tshwana. Hobane ba utlwisisa motho ona wa utlwisisa gore o a dumelang modimo o tsamaya le ba ba dumelang modimo empa ba ruta bao ba sa dumeleng go modimo. They understand that the one who believes in God walks with the one who believes in God, and they teach those who don't believe in God. Bana ba Israele ba tsamaile 40 years The Israelites traveled dilemo tse mashome a mane ka distance ya 1 week. for a distance of 1 week. Empa modimo tshepiso a ba dileng mo go bona. But the promise that God made to them, A re ke tla le tlohella moya o hallang ka se ka be ka le tlohela nka se ka be ka le latla. he said, I will leave you the Holy Spirit. I will never leave you nor forsake you. Le bala tsa gale. Forget the past. Pentecost ena This Pentecost, lwana o tseba gore you deserve it. know that you also deserve it. Go and celebrate it Tsamaya o lo keteka with joy. ka thabo. Hobane le wena For you you also have been given have been given o by filwe grace ka mohau, moya o halalelang. the Holy Spirit. Ka Kriste morena wa rona. In Jesus our Lord. Amen. Amen. Rapeleng Modimo ntate, Modimo mora, Modimo moya o halalelang. Ntate le hoseng ha letsatsi la kajeno re a o mema. Re leboha ntate. Moya wa hao o halalelang. O theohetse baneng ba hao ntate matlaohle. Re hopoditswe wena seabisa mahlonolo ke le kgabunyane la hao. La re moya o halalelang ha o kgethe, ha o shebe maemo a o leng ho ona, ha o shebe hore o motelele kapa o mokgutshwanyane,
hore o hlophehile kapa o morui, hore o alla kapa o thabile. Moya o halalelang ke wa rona kaofela Jehova. Re a leboha. Re leboha ha o re romelletse mpho ena ntate ya matla ohle e kgonang hore hopotsa, e kgonang hore tsamaisa, e kgonang hore guide wena ntate ya matla ohle. Hoseng ha letsatsi la kajeno ditsebe tsa rona di buleile Jehova. Ra amohela lentswe la hao, ra le hlafuna, la kena mmeleng ya rona, and it became a part of us, God. All because of your servant, oh Lord. We thank you for him, for sending him to share this message that you imparted in him, oh God. I pray, oh Lord, that you replenish his strength. Mo ankileng teng wena ntata matla ohle, o mo ekeletse. Ke eme mona ntata matla ohle le bana ba hao wena seabisa mahlonolo. Ba bang ba ipotsa dipotso Jehova, ba bang ba imetswe wena ntate ya matla ohle, ba bang ba na le mahloko mebeleng ya bona wena Jehova. Ke re wena ntate ya matla ohle, touch them from the crowns of their heads to the soles of their feet. Ba fodise wena ntate ya matla ohle, for only you have the microscopic view ya ho bona mo dingaka di sa kgoneng ho bona. Ba fodise wena ntate ya matla ohle. Re lebohetse lentswe la hao le matla, lentswe la hao leo e leng borotho ba rona, ka lebitso le matla la Jesu Kriste wa Nazareta. Amen. O tla ba hantle ke.